aka ekaikwe la mutaiti ya mweme nono aume amwe ne wia menda kwitwa aume amwe masaito me wia na matem makone na sindo imwe na ila muona muteo ne na sindu taisu ni change au kedio na moyo moyesike la kiende no ngwate but to become umba kera kibeti cha kuno kwenda kiunenge mudinosu wale do ki appreciate cha tele uka ki appreciate ukenda ni ma create la atmosphere na room ila nenda kuthaithanga inaambia kwa asia vyo banoka kuthaitha ngokelia moko na ngea kanisa tu tulali nundo neto kuthi kumweta yoga rikantalabuza rebe yantalamuza yani maile kwitha mu prepare atmosphere ya bedroom yokao nundo ivyaka ivye tuyombe tota ume unduto na kuona umundu akumene bantu ukocha ivye tuyokasia metoke tukasia nundu wa sindu ila wende yonde nene nasio ukethia twekala naku mukwati lolongwata na wo na indi yani mwabika kitandani message lo tabia muka wakuo ba na indi mwabika ba kitandani ka foreplay undu na kutabia ukaisia nondo isusi yake ukabine yo bao yulu tiku bine yo kethia no amudaro kanini okenda ukabine ya toto tia kwa vokana apea ndumata tasia niwe se nondo si wondini ngai atumbite ondo ngai atumbite nondo si wobe ikindi yebindene yu kwambe yoto tia mundu moko wi toto tia vokana na bea akameta bia ndoku mosa aka yu bandu ku ni mweme foreplay with you mukwato ne sombola yani meda nota meuko that is why when Aume amwe meuduka meudukalia nicho kitumuona Aume amwe ni mama ndume waisie kwenda isaiti kila kuongwa ai mundozi kwa kadi ya mwida hata ni jaga zinaona ikiti lazima ai wengi sivitani unaenda kitani kitiliwa lega ni hata kwa mama tetekela kuongwa kwa akama tesio na mokuonga wameamonge mume mayimba wo nibidwa wameona tiki nduki up to standard and wala mostly analog nimedhamena tabia ya kuidha mate kwenda kuonga mume wo nibidwa nimeukia meone respect yesu ni respect kindu chambe katika kwenda mweme kino kisungu chokie no ambate tena tita ikona kikenda kiko no sawa lakini kuonga mundu ni kuseoke kama free kuongwa lakini na kwenda kuongwa damba yuti ani dhuku muno kuonga mundu ekiko ni very bad mundu with ya not kuongeko ni wambate infection na ni ukunenga infection na ikanenga muka waku STIs kwa ni kana muka waku in a good environment kibeti kitambelesa nikana wethiona mweme uno akuonge niwese Aume ni monga aka kuyandi inakina baki ya ukongwa na amweme aibu mona ataibu oni mume waku ni mundu kutwaite ile kwa aibu zongwa mweme mweme aicha weme baunde ona kwa Aume ona kwanza mama likasia weme baunde no kethia ni maeka nesa muno na kwa sindu sio ila ngai manengete nundo aka enjoyment ya mundu muka ni mbinge muno lock for play no ngwate nikana wimulika withie ni wet kwa Aume masi amuka ni dry ni kwithwa numu kuna for play na ni kwithwa numu prepare nondo inga yutunengete wa mekwato huo bona tukaikwato dinianese na mume akala mwetabia ya ukwata abayambi nona testicles ya mume ngisuo na obuyo thionga yo nengete ikaswaru kwa Aume malu akange mosa malu asima kakwato yewe mume kwa kwatange malu we ngwatange ona ayosa balu please dukaomesia mundu umeketa nukwenda ona mwembe wakwite mubine ya malu mabile Athiani zumabu msena suma malune na malu asu ni important muno kupembelezwa malu menda kupembelezwa pole kama pembeleza ni anokethia ona wonga mundu usu ni wonga manesa na ila sex mwasi ai ikwenu yotanu ukona alino tanu na tuketha muli enjoy kila mwina siana nini na muikame kino isinomba nundu siana ile loma na kila kiende ya behind the scene lakini wewe mkwato wako wewe wako make noise ukao konie nomba kwako nundu mkwato wako make noise ukaumalo ka uko na neighbors mausiti ukaseka ni chao nundu pewe kindaneka la bandu kethia yani ni ba umwe akitana tukaumalo katuyaona kwa kwitwa ni mume tukasemba anioni tukayumba nera kumbe mama you kindu kila kero sex is not fight kana kukubana tea fight
T fight. It is not supposed to be that rough. Kumanyana kimwe. T fight. Kule tunda ya wendo. Bila ni katika kalua ya Yesu. Kule tunda ya dhali. Bila nga uyetete katika mweu. Kula ni kalua ya Yesu. Ikete fight. Dukakuna kibeti ya Aume nyuma. Niwe siku ya Aume rough. Aume ala broke mostly. Aume broke moka au kuyanza. Na maka uyana wo kula wendi yako na kaya moka atawea. Ayu ya wo usu. Aikutia kitabu. Nukuta uonithi na. Nukaya mundu muka ate wet. Mundu muka ate wet, prepare that woman or you take a oil, you apply. Kano yoso mauto ya apply kano lotion. Nundu wat na dukose lotion ya mukorogo. Nundu mukorogo ni whitening cream. Na ukampaka bana. Mundu suni wakara. Niwambi yo whiten. Niwambi yo yani si utaisu ni kali mwene. But kwesi nduite na ingredient ndoku vaseline na kwa kindu kingi uto no woka mestuka diuka se wenda lubricator. No newa lubricator yani kindu cha kwete kulubricate kana kwete wetness baya. Kedha muka waku ni wabikie menopause kwa mumena. Wona aimena sex ti kwenda kwake. Kana wona inya. Kana wona ainya kwa kama nyao na mewa nini ugetha me dry total dry mena stress kwa uona kibeti cha kinywa amo nonduka kimene ambia ku create atmosphere nzeo kana mukathi hospitali mukamandane cha ukina thena kana ukambaka mata dukaye mundu muka air dry without imunenga itau asante jasina na kana mume wako kedha ndo kwenda kinuke yani kedha mundu mukanu kwigwa kana mukumigwa ni wailo communicate kula kwi partner akamwe kana ni ngwigwa ndombo mesia ndi kwigwa ndi enjoy niende kuumia nikana mundu ume akamboeka nikana mukamana ni mubaka mauta mata kana ni mubaka kindu kingi nundu kindu kecha umia ni muika akila chuse mundu akaenda achoni akaiya echoni kana akalika na tare iti rep kana akala mpata mume ndidi ya mume nundu kwesiana mpandi wambu na maybe mundu ume wa mwithiye ena mbango wa kando na wona ni mukweso kwa twa muthelo na wa avoid sex wakodo mwiye kunumba ketha wese mweme uno kutembea muno na mweme uno kurepia most of the time nundu ume ala aingi maenda anza akaima kwa tawane mu ukethia kibeti cha kwa tuwe wo akiye kumwenda na chera kite umwenda Aume mayambi yo mforce na wa force mundu imuliko na ready no imumesi kitaiwa na mka wako kedha wani wakumenye nundu ni muonye wena akangi kitai kunena ni ku important nikana mukathisi vitali mukasiwa ni kanata BSU kadela once and for all aketha yenda na kuyenda na kingi kusolve kedha nuko na mweme uni wa waiye na wendrimu wao also know this vitali I have worked in hospital and I know this works and this vitali munewe kodom mtu meya kodom mundu ka kwa tanu wao Justina nini ziati mangu mwana katika YouTube na ndimethete maikule oyi Justina etutabecha no already ne umie kwa mume and wengi nimethete mai complain muno nenda usungi kwani ona izewe aiwika limba kawa kuye kono ningo ndone nesianga nye mwene marriage yakwa ya ina violence na marriage yakwa ya ina mother-in-law so much involved so nye na kitio lungu na nibanza uni mwaka wa nana ni kuma August nitha nina mwaka wa kenda kuma na lungwa kwa hiyo ndona kwa sekana nibanza no decision ya kutoa ndambo mika mundu no nye nambe kuya mwana so ningwendo twawa by the way na untio wisi uni mwai wa June utula mwai wa mbebo kwanza nesi kuwa kwanza mwe wako iwa mukita kwanza nesi tukesi unewe kwanza nyegeza kwa sibo nisi nona hata naye kigwe by the way message wangu nundu ina bitano mbatwase na bikasaina sio tukunu metewe yani chowi sina mbiye clothline ngweno nikita yumete kwa Justina Designs Empire kana nini tumangu abaya imenti house location ya kwani Azuri Hotel room stall number A13 Azuri Stalls kana baya imenti house wendo nguni osimu inuko ni kwa 07 29 52 49 96 na mbesu ni andukani 07 29 52 49 96 wendo mbito event wendo mbito urasho wina uo kenda kana wendo ni kutumia ngwa na ngio kwa event nitashukuru sana ukaniwa design yengwa ya event kana ya ofisini nitu design yao na sia watchman nitutuma na tukatuma na sia mapasta na mabishop ngaiye twemo keke kwa andu ayutumo kamba ni kwata nyomo tesi kana ni ntuma ngwa andu mailobi ni mesi na makwa so na molaya
nitutuma muno katika DHL kenda wi muingo na nuko na video eno manaka na wi muingo na niutumie ngwase yako katika DHL in fact mundi na kwata place order ya Maryland na kwata mundu we Seattle mekwenda ngwa ni matumie nitume mandume ya measurements kana mundu akaambia nyeniki ya 42 mubuto wi wa 42 kana niki ya XXL nyenga tuma na ngeki ya katika DHL na bai mundu nayo bai complain kana wi mundu muko indabia wiki ya number 16 kana wiki ya number siana kana indume ya measurement ndio kutumia wakilo ndumia ndio kutumia indume ya measurement ndio tumia na ngio tumia 07 29 52 49 96 na mbesu yako wi mwana siasa uko endo mbita ni kuine wadhi wa siasa kana ni katika road show yako ndio wese nini 2022 ni mwaka wako ongoza kana 2022 nitakuwa kiongozi wadhi usini wako ana no trend ite muno ni wisikie Kenya yonde so palapo onde we no ni kukunie road show kana no ni the ndi ku market na nini sinu kwata kibela yitu ibaba ndetozi na nini ka marketing andu manenga marketing wasika katika Facebook yako kana YouTube nungona ni ambassador wa Zero Hero company I've worked also as an ambassador in Optiven company miunda nini tete muno na in case ukenda uyenda muunda joku no nambesu and I like your bidii madam 2020 thank you alao namo say support this woman bidii yake imepita na kwa mameni alamo tudukizi kila ni monument yako tu asante so angola mtu education unameka nayo ana kwanza ni umanu kile mtu anone ututwa okay nye nina umanu kile mtu anone wako na kitu yolungu nendete mtu ano by the muno mase nendo kutavia andola mendete chabati maikwa tambe sasa uchua makita ukiwa kinunga kwa neighbor wimesi na alam mena pesa sasa ukiwa mea waenda kitale maikae mtu usua nganunu madua nye mwene nendete muno mtu ano na nene ndete kuikala na mume in a peaceful marriage. I love marriage so much. Na nene ndete siana na ningwenda kusia siana thanga tunda bikite menopause. Hata Yesu. Ngai anenga mume oyu. Nenda kusia siana mbingine kana withe na kwa siana isu ikandembelea ikandete mbesa. Nendete mbesa muno lakini hizi na kwa ndikera mbesa. Kwa nenda mundu ume wina bina wa kusia ila mundu ume okoka in my life. Okay na bina wa kusia na bina wa kuyaisi siana lakini na bitiki tandani kuni wendete kusia ni wendete tendo la ndoa muno pia tendo la ndoa no niendete muno no is sex no important nendete kwa kiumo no na nendete kwa kiumo ni husband tienda au kuna banza kana ingo na banza mwida mwezi by the way waambi wanena mundu for the 9 years why wa mundu kunia jasina kivu kana okewe kusanga ba social media uno ni wa isanga siasa ni okewe kusanga changania abonete kwa kitene kivu kana kuna mundu kivu kwa Justina no kuniwe kiwoni kwedwa yene kaloya Yesu at the moment I have to be pure kuno nateka katika motwani nini ndeteka katika motwani na kwata mundu we responsible mundu kwenda siana siake yuta motwano la naye mwana usunda teta sia mwana laitha sia mwana ninye thena ninya mwana ndenda kona mwana no nase kana at the moment ndikwenda mundu tukumena kana kake kana kumena nienda mundu ume ula mundu ume ni ati mundu ume utona na mahitaji unake tena uwezo mwingi mundu ukwenda na kwanza ukome na mundu ukwenda ni motivate on even in music na mundu utona na kunya mbesa yake tukathukumedia katika business no kwethwa no endete business mundu oka in my life I either ready to invest with me na to invest ndakatwika no kwenda oyeweka atiwe na mali nyende that just a faithful husband somebody who is able to communicate well somebody who is not fearing me Nwezi kwa ume maki ya aka ukedi ameona my wife is a celeb no nyendienda mundu kumbona ni celeb no mbako you celebrity kiuki jisi celebrity na mundu kwendo siana kunda iloko na ta celeb nyende ndo mundu ume wendete ngai mama wa muzi wako mundu wendete ngai na mundu wendete kibetikiviti mundu kwenda mundu ukudhiwi yani na mundu kwenda kumotivate also mundu tona na wia wake tandani mbona kama uvingilile mbona vingilila ni kwidi we mundu atesi uwia kwa kume mundu kuya katika mutwano mundu ndailoku ya mutwano ni one keva mundu ndeu kwenda ni atali nene mundu mundu no kwiki ya sumu kakwa na kingi mundu atau kwenda kingi mundu ni sokubua akakwa yani nyina abwa wa muno na ndio ndako kuyati mase wa the way mwe oyuma ona keva mundu ume mutwano na we na mundu utau kwenda no either wiku na wo wa mind tio wiwa mind wo ukewa mundu kubua na ndeu kubua moko but no akutie na muhimu marriage